الحمد لله ربي خوس فارسة ركوهن دخيسا سمات نباسا يا أرجاه قيون لمن خنانسا يا أرجاه قيون لمن خنانسا يا ربي صلي وسلم على نبي المختار أهل فأصحاب أساس جرن كابن تري ثم التابعين هردفتو تخيري أكما سانسنين وفلافس أمري نون هجتي سميتو ملي شري خراخر رديمو أتنو غرغاري داندين كدري راهن كبود بيسا شكي تكملي. السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع كيون لمن خنا قلب القلوب بخاكم خيسة أمري ونداتو هركم خيسة تنت جباتي سلاف سودان ديسا سمات جبيسي سمات لافسة برسيت جبيسي سمات لافسة دبديت نتناس ولا نودن ديسا كوكانو دابتو سن الرابكاسا شومو في شارونيس هركما خيخيسا يا أرجع قيون لمن خنانسا الحمد لله ربي خوس فارسة ركوهن دخيسا سمات نباسا يا أرجع قيون لمن خنانسا يا أرجع قيون لمن خنانسا نرتي والجارتي تفرال ظالمة تلتو تنفيتو على غانغونكما نرتي سومنتي يدي آدهما أرمهم فيلمون برتي جبما هريلين كلمي وداجني قدما مكريني سيادا فول الرابكما أراكيلو سينو سنتو إسان أرسا يا أرجع قيون لمن خنانسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليين كياك قالب غغاري أنا أدفو بغا نغا أندفتن بغا ربين سبحانه وتعالى بلفتي والفتي نغا ولن ندفتي قال نخر ربي خينيات. الحمد لله رب العالمين. أكنو تيان هندا ربين كينيا تاجرا وتايسا جرا قال النساء يوم يوجد دارا بغا نغا أن سومنا سينغيسن ورهن غافس قبلتين سومني ملكاه الدنيا آخرت ربنا واقول يتشا دام سغابا تقولين دامني خرا غافي تينيا چه دبر رب لين كينيا yeroo hundaa'u aduwwiin islaama finciftu hanga dandeessetti islaaminaa irraa garagalchuudhaaf halkanii guyyaa qabsootti gooti. Uummanni Habashaa kan Israa'elootaan deeggaraman kan maallaqaan bitamanii biyya teenya irratti yookaan hawaasa biyya teenya kan musliimaa irra bobbaafaman keessaa fi alatti nu ciisaadhaa hin jiran halkanii guyyaa akkamitti aqiidaa bareedduu tana nu harka fuudhanii jalloon harka kaa'uudhaaf karaa jannataa irraa karaa ibiddaa nu yaamuudhaaf karaa gaceelloorraa karaa jallinaa ifarraa karaa dukkanaa nu baasuudhaaf carraaqaadhaa jiran kana firraa beeynee bakka jirrutti hanga dandeenyutti firraa eeguu danda'uudha qabna. waan akkana sheer godhaa sawaaba akkana harkattan waan baatee hanganatti milkooyta waan akkasiitti akkas taatan warri duraanis waan akkana kanaa barreessee garee irrattis haa ta'u feesbuuk irrattis ta'ee ji'a keessaatiinis karaa hundaan isinitti erguu baay'inaan jammaataa baash wanni kana jaamu takka illee hin jirtu milkiin harka rabbii jirti hongoon namaaleen harka rabbii jirti. وأنت كفجأة ملكنا تملكويتو يخاو فجأة رب دب خسارة تخسارتو ونتكلم نجرت هاتاو ونت فجأة وان كيري تاتين عددنا من وان سني سيجا جلول ربين سملكي سني ملا سن اللي دند فريدة ماتي في يخاو أجنا ماتي في وانا كنا وانا كسي تركتنا ماتي نصنتانه وان نبين كينيا صلى الله عليه وسلم لفنوخان يجرا يو خيري تك فجأة فني يو خيري تك دليني قبتي هنجر كنوه من يجرن تأمو أرنا من لفاقي وانا كنا ركتة وانا كسر كتجي جلنا سفجأة يسوتون وانا كنا دغيسه دغمته سومته خجل ديمتاته اتو جلا نمسني چخطو تاتهچو خناف وانا كسي هنداو رافه كن ورباچسا عقيده بريدو اردلنه رغدنه تولماين تهنيا بيين ورسيفته تيغ بيابانس علماء تهنيا ربرچا جيرو عقيده تنگديفنه جلنا امه مالك ام بيتمه ديمو خنا جلو خخنو تاته اخرات تهنيا فرا غرغري الدنيا را جيرچو چورا جنتان ابيد جيرچو چورا اخران الدنيا فرطاني آخرا خنوچو خناف كان خساره
ولد من نبليان كينيا توحيدا خنا جبي فدا توكشو ما ربي راك غرانغلم صفة ربي مقال ربي أكنا بين كينيا نتي مني تك قرآن خيسر دفتي اتأمني رقم سنة جلدي من درك مخينيا ربي سبحانه وتعالى مقاله يسامل كبا أكسم صفة يسامل تكبا تتهنيا نداي شودا خناف هنداو بيني أكنو تي ممتي جيجيرو في ديدو في غرقل شمالت اتأمنو قبنا وان كان أكانتي فدان سنينجا شينور جلس رديم تاني غنم عقيدة يروني برسيسو الرابردا عقيدة برچون وهند جالا وان دركمات عقيداتنا تو هذا ربي في قبر چولت تيرو نمني عقيدان كباني هريرو نساب ربي جدو جرتو يرو قباب دو چت جلا أداتو قدو في أمتا هريرو نساب ربي جدو جرتو أدامورا خرن تاني وفي هليان تاني نكي قرين تاني بوسيچو خناف جماعة عباشي في فكاتو ساني هنداو في الرائقا علماء حقا هردوفا بكوا اتبرسي سندق آبردا بكت waa barsiisan illee waan akka asii baratamamoo waan baatanii baratamaa addaan baafadha sirriitti namni hundi qaala rasuulullaahi jeef jalan deemina qaala allaahu jeef nama hunda jalan deemina hanga maalummaa nama sanii bartanitti yoo bartaniitiin jettan ammoo dafaa biraadee isaa hanga leenca dheeyistan caala akkasii walitti dhaammanne qaceeloon harka rabbii jirti nuti dhugaa walii mun dirqama keenya kanama qaceelchummoo rabbi hanga dandeeysanitti iftii isaa isiniin jenna kara gaafii teenyaa jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أستاذ وانكن إن شاء الله قافي كان عندنا إما قافة تسكروا نافدي بإن لهم بيتو إن شاء الله وما ديمتي تهرقروا أبدين قبا أكناف دي بيتو أكسما أستاذ أناس ربين أريد في أرجة تساليسني فاباس دعا ليسن ما هو الجرابي تنافو قافين تهرقا مو كان جدتي أنا كان جراد أمة الشيعة وجيني ummata kanneen gizee azaanan jechuudha azaana isaaniin dhagaya garuu azaana mu'azzinii jalaa deebisuun immoo akka ajrii guddoo qabdu hin beeka haa taatu garuu azaana kana jalaa deebisuu fi dhiisuu akkaataa irraa wallaala jechuudha maaliif isaan shahaada lamaan boodallee azaana itti dabalanii ammallee gara dhumaatti irratti illee waan biraa itti dabalanii jedhanii kanaaf azaana kana sila bakkee isaa waan biraatti dabalan sanitti callisee kaawwan jalaa deebisamoo moo azaanuma kanayyuu guutuu jalaa deebisuun qabu moo akkamitti jalaa deebisuu qaba moo hin dhiisaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلدين تنيوان جتو قبابتي أمتا قرتي شيئا قنبرة جرت شيئا أذانا أشهد أن محمد رسول الله بكيتو أشهد أن علي ولي الله يجو ملا سنتيدان تنافذوا بقرتي ويتسان الله أكبر جان سرت سر الجلايو جت يو جلا ديبست ويتبك قرتي سان أشهد أن علي ولي الله جان أشهد أن محمدا رسول الله جدا ديساتي يخاتريسو وقاج الجتا أكس تنافو شيا أذان نساني سري متي أذان نساني سري انتين اتريزو دنديس أيه gara biraatiin ammallee dhaamsa gabaabaan isinii dhaammadhu buleeyyan kiyyaa peejii adda addaa banatanii ulamaa'ii arrabsuu ustaazan arrabsuu maqaa isaanii balleeysuu suuraa isaanii jijjiiruu waan akkana kanaa jammaannee abaashotaa irra bobbaanii jiran waan akkasiillee jala deemtanii deebisaa isaanii deebisuu isaan arrabsuu isaanii maal jechuu irraa dhiisaa waan mutakkallee hunjinaane jira sablisuun jalaa callisuudha itti oromoon yoo isin kommentii uummata akka barreessuu fi baattan ni dhiisan yoo immoo isin jala deemtanii aartanii dhugaadha ustaazotanii jaalattan tuqamanii usuu dandeeysan isaan tuqamnaan isin tuqamtan isaan arrabsamnaan akka waan fi arrabsamtaniiti san caalattuu aartanii dallantan kananiin beeka osoo tahuu nama gartee ustaazota arrabsuu khawaan hin taane barreessuu khawaan akkasii irraa caljaatumutti dhiisaatii jaalala ustaazota keeysaniif qabdan ifyas deebi'aa barreessaatii yoo isaan arrabsan isin faarsaa barreessaa isaan jala kommentii isaanii barreessuun deebisaa isaaniif jala kannuun daranuu isaan kana oowwiftanii akka isaan fuuldura deeman godhuudha kanaaf tokkolleen keeysan akka waan takka jalatti hin barreessine arrabaas haa ta'uu difaa irraa godhu haa ta'uu uummata akka hin barreessina beekaa osoo beekanii arrabsu jiran akka isaan waan takka illee hin qabne osoo beekanii arrabsu jiran maallaqa fudhataniiti bitamanii irra bobbaafamaniiti saniifuu isaan jala deemtanii akkana ta'a akkas ta'a isaanii jechuun daranuu qabxiin akka isaanii qabamtu godhuudha adada nama isaan jala deemee isaan arrabsuutiin qabxiin isaanii qabamti isaan bar muslima hangana arsee yookaan waa biyyaa janiimi waa biyyaa nama hangana dallanii arraba akkanaa nu deebisee waan juu jala deemamee ilaalama saniifuu isin aartanii achirratti isaaniif gartee deebisuun
isaan kana moraalii godhuudha akka kana caalaa ammallee dalagan isaan taasisuudha saniifuu waan takka illee deebisinaaf hidhiisaa irraa caljaa as deebi'aa yoo dandeeysan bakka isaan arrabsitan ustaada tokko ka isaan fuudhanii arrabsan san waa'ee isaa barreessaatii waan jaalalasaa ibsu akka ajaa'ibaa godhaa gallakkisaa isin hundi warri isaanii silaa waa deebitanii ibsan jechuu waan silaa isaanii deebitan san guutumaa guutu dhiisaatii as deebi'aa bakka takkaa feesbuuka ka isinirra barreessaatii jaalalasaanii ibsa hoggaas injifattanii isaan kanaa dhaabuu dandeeysan yoo jala deemtanii immoo arrabsitan daranuu itti jabeessanii hamma arrabsaa jiran caalaa daranuu garaa isin gubuudhaaf kabiraallee gaffitanii arrabsan akka akkas hin taane waan takka illee deebisaa hin godhinaa fi gowwaa sablisuun jalaa callisuudha gurra isin calawiin isiniin jaadaraa walitti dhaammanne hara gaafii itti aantuu jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin qabaa gaafiin tiyya waa'ee jaarsaaf jaartii irraa inshallah. Biyya Suudii kana keessaa sheeksicha wayiitu yoo si fuudhanaan jedhee innis firummaa waliin qabna. Amma achooduma akkasitti deemaa jirru sirna odoo biyya ergatee fixaa jiru. Haadha manaa biyyaa qabaa, maatii qabaa, ijoollee qabaa. Amma haati manaa isaa sun dhageettee jennaaniin baay'ee lolnaawulteetiin anatti illee riikoordii ergitee mee bakka itti galtu laalla asitti hin galtu jettee waan baay'ee naan jettee na arrabsitee na abaartee jennaaniin ani maaltu qaaqa kana keessa na seensise jedheetiin anillee dide. Amma didee jennaan sheektichi kun yoo ati na diddee ansi abaaraa naan jedheenna ustaazii kennaa mee wanna kan akkamiin laaltanii an dideetiin dubbii keessaa dhiisee keessaa bahee inni immoo ansi abaara naan jedheetiin na sodaachisaa kana akkamiin naan laaltanii mee maal fakkaata? Abaarsee jaru. Boleetiin teenya waan jettu anillee gartee biyya alaa kana biyya arabaa jira. Namni sheekaa kunillee achuma jira biyya arabaa nama fira kiyyaati siin fuudha jee haya waliin jennee haaluma gartee inni biyyatti dawwalee dudubbisee warra keenya cufa gartee fixu jiruun jaartiin isaa biyyaa dhageessee u'uu jettee riikardiis naggootee bikkatti galtu laallaa isa heerumtee ani abbaa ilmaan kiyyaati maal jettee oowwa dila tokko gallakkiftee anilleen isa sodaadheetiin ani gartee qaaqa yaa'ii dila kana keessa gartee maaltu na qejee didee dinnaan sheekticha ani dinnaan yoo adi didde siin abaara jee sheek ajaa'ibaati sheek ajaa'ibaati siin abaara yookaan maati jettu kana taate siin abaara kaja'u taate jechakkan maati jettu kana yoo taate si abaaruu hin danda'u heerumuunis mirga keeti diduullee mirga keeti wanni inni itti gartee si abaaru hin jiru. Nama abaaruun akkamatti hin jirtu dubartiin takka gartee abbaa fedhe sheekaas ta'e maal ta'e yoo jaalatte fedhuun ni jaartii qabaa fedhuun qabaanne heerumuun hojibbuun mirgaziiti isii ta'uu ni heerumti ilmaan qabaatus jaartii qabaatus yoon taaneef irraa dhaabbatti kana achitti gartee yoonan heerumne yoonan heerumne siin abaaraan abaarsi wanni kanaan jiru akkam maati jettu kana yoo ta'e yoommoo sheektichiin jiinii irra keeyses irraan beenu garuu yoo gartee kaati jettu kana ta'e sheektichi si abaaruu hin danda'u akkasii uktii teenya isaan hin geenye abaarsa kanuma biraa laallachuu. Rijee jimma wanni dubbachaa turre waa'ee ahbaashii warra ahbaashotaa jala deemtanii kommentii ittiin kanninaati yoggaa isaan ustaazota arrabsan dhiisaadha as deebi'aa yoo dandeeysan ustaazota keeysan faarsaatii barreessaadha jenne jaalala isaanii qabdan ibsadha jenne as deebi'aadha isaan ittuma dhiisaadha hin arrabsinaa. Laalla yoo inni imaamataa fi koofiyaa uffatee sheekhi jechuufaan mala sheekni kaman lafaa ka'ee gartee nama abaarullee hin jiru dhoorkaadha maqaa sheekaa gartee karmatti yoo imaamataa fi koofiyaan fudhate hin bahin laakiin sheekni gaafatee siin fuudha jeeni yoo isiin didde firrumaatti dhiisa malee ani siin abaara yoo nan heerumneen hin jirtu wanni akkasii. Sifaadhaan warri dubartoota abaaru rabbi isin haa qajeelchu fuutanii nama abaaruu hin dhiiftanii. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كيا عربوني وري أني برا جرو جتشودا وقالا ما إيجانو برات فيت زكاة فطري نتوسر راباسا نور رجرا زكاة فطري كسر راباسوك أونو هنان جاني إسام برا دربي سكس جاني نراباساني أني غرو ماتي كياتي سينهم نجتشودا عدابا كياني سانتو نراباسا إيسا جريني وتنتمي سنكو عدابا كيسينو مواساني إسانيس هنكن ننجتشودا نرا. Kanaaf yoo akkami wanti kuni
sila eega waggaa lama isaan biratti fixe isaantu dirqama narraa baasuu qaba moo akkuma isaan jedhan san haadhaa fi abbaa kiyyatu narraa baasuu qaba yommuu tiyyuu isaantu narraa baasuu qaba ta'e ani haadha abbaa kiyyaan isaantu narraa baasa dheetti nimni isaanis inuma baasanii mi wanti kun akkami naaf hin galle naaf kaasiniin jedha jazaakumullahu khairan. Zakatul fitri obboleeyso ikhwaanii ifi firraa baaftan zakatul fitri ifi firraa baaftan yoo haadha abbaan kee isinirraa baafna yaanillee humara koon qabu akkasumatti warri isin bira dalaydan na bira jirtaati naasirraa baasa yoo jeellee rakkoon qabu akkas yookaan haadha abbaa keetiin dhiisiisan kana narraa baasa jiin yookaan moo isaanii haadha abbaa keeyyaa narraa baasa jiittiim yookaan firraa hin baasa jiittiim hangasu wanni iraarruuf hin jirtu. Ijoollee dubartoota sana sodaachisuuf si abaarra janiin abaarsi kun itti ni qeebalama jechuudha. Akkami qeebalama abaarsi namni kaman lafaa ka'ee nama abaaru yoon sin fuune gartee siin abaaraa akkami itti qeebalama maal haqa maal irraa qaban abaarsi nama haqa irraa qabu haadha abbaa. Isumatti deebi'aa waan. Fi nama zallabame abaarsi namni gartee haqattoonni jiru. Kana isumattuu deebi'a. Abaarsi ol deeme abaarsi gartee ol deeme nama gad deebi'a qaban nama abaaranii. Rabbi haa qaceelchu gurbuma sana. Dubartii yoo isin mirga siitiif diddee heerumuu ni abaaramti. Dhageenye nuti waan akkanaa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin qabu. Gaafin keellee salaanni ishaa sunnaa hin qabu naan jedhan. Ani sunnaa dubaaf duuba qaba jedhee irratti wal mormine. Gaafin jeeta lammataa ammoo. Salaanni ishaa'ii sunnaa ni qaba. Sunnaa ni qaba. Sunnaa boodarra gartee lama qaba. Yoo gartee ishaa'ifis azaananii yookaan azaanan taate wayita azaananii ishaa'ii salaattee boodarra sunnaa dhufte akkas. Biyya jiru jechuudha. Akkanatti illee akka ammaa kana waa hundinaa hin galle hin beekulle jechuudha. Gizee tokkoof ammoo ramadaana keessa baatee guyyaa 8 yookiin heebii irraallee odoon taane dhukkubee yookiin harka kanatti miidhamee saniin nyaadhe ergasii ammoo hin beeku hin dagadhillee ergasii ammoo hamma biyyaan baa kana dhufee akka sunnaa akka qadaallee deebsan kana sirriitti addaan baasee hubadhe erga addaan baasee hubadhe kanaan booda guyyaa 8 isa nyaadhe sani hin soomanamoo sadaqaa ofirraa baasuu qaba garuu turteetti isiin baatii hedduu narratti turteetti amata naannoo amata 6-7 fixxeerti garuu hirriba na dhoogite mi ustaasa gaatii tan addaan naa baasa akkamitti godhuu qaba. Alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaasa gaafiin qabu. Gaafin keellee salaanni ishaa sunnaa hin qabu naan jedhan. Ani sunnaa dubaaf duuba qaba jedhee irratti wal mormine. Gaafin jeeta lammataa ammoo ustaaza ani gizee biyya jiru jechuudha. Akkanatti illee akka ammaa kana waa hundinaa hin galle hin beekulle jechuudha. Gizee tokkoof ammoo ramadaana keessa baatee guyyaa 8 yookiin heebii irraallee odoon taane dhukkubee yookiin harka kanatti miidhamee saniin nyaadhe ergasii ammoo hin beeku hin dagadhillee ergasii ammoo hamma biyyaan baa kana dhufee akka sunnaa akka qadaallee deebsan kana sirriitti addaan baasee hubadhe erga addaan baasee hubadhe kanaan booda guyyaa obboleeyyin teenya waan jettu biyyatti soomana harki kun dhukkubeetiin gartee dhukkubee alaa kulli haal guyyaa 8 furee achi booda kun qadaallee kabaasanii seenee biyyaan baa kana dhufee dhageedha guyyaa 8 yoo beeytee qadaa kafali wanni ati nyaachiftu takka illee hin jirtu qadaa kafali eega dhukkubsatte akkas. Ummata keenya kan cinaagsanii dhumaa jiran rabbiin biraa dhaabbatu rabbiin balaa irraa deebisu dhugumatti wanni isaan keessa jiran waan akka malee itti mutumuu du'aa godhuufii qabnu sirriitti asuma irratti hin goone malee godhumaaf jiralleedha rabbiin biraa dhaabbatu isaaniinis tahee hawaasa keenya kan daangaa irra jiran ji'a hundaanuu baalees haa ta'u booranaas haa ta'u naannoo hundaan daangaa irraan uummanni keenya rurrifamaa jira akkasuma walloos naannoo hundaan balaan quuqaa nu dhaabbata har tokko yoo fayyineennu har tokkoon inshaallahu ta'ala akkuma waan barii deemuu fakkaate waggaa barii deemuu barii isaa tana dukkantii ammaatti jenime oo barii jiruuf akkanaan si'aatii rabbi nurraa haa guutu hadu'eef jannata rabbi nuuf haa kennuu fi kan jiran gartee injifannoo tana caaltu rabbi haa goonfachiisu enna namuu bakkuma jirtanii du'aa godhaa fi hawaasa keenyaa ka biyya keessaa dhumaa jiru saniif inshaallah karaa gaafii isiitti aantu ceena. warahmatullahi wabarakatuh. Uktaata dhaqeenya gaafiin qaba gaafiin tiyya
dubartiin takka akkati isaa ammaa yoo dhukkubsattee ammaa yoo karaa deemu jiraatte soomana guutumayyoo soomanuu hin danda'in yeroo biraa irra deebitee baatii guutuuf irraa soomanuu hin dandeessi. Yoo ammaa fitiriillee kan kafalin taatee akka warra isaanii irraa kafalan yoo shakkii qabaatte warra isaanii waan bilbilteen gaafataniif jecha yeruma soomate saniif fitiriif irraa kafaluu ni dandeessi. Gaaffiin diyyata lammadaa dubartiin takka qamisaa qofa uffattee deemuun dhiiratti fakkeessite haraamii jettanii yoo namni biraan agarree abbaa mana sii biratti mana keessa yoo uffattee ittiin deemte haraamni qabaayee. Gaaffiin diyyata sadaffaatillee dubartiin takka hooraatii sattarattee ijaaba uffattee osoo karaa deemtu yoo fuulli sii banaati haraamni qabaa. Gaaffiin diyyatanaa abdaa sadaqeen jazaakumullah khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dubartiin takka soomana yookaan dhukkubsattee yookaan imaltuu karaa deemtee baatii guutuu dhukkubee yoo gartee ka soomana furtu taate soomana kana gartee baatii guutuu yeroo biraa baasuu ni dandeessi. Yoo dhukkubsattee yoo imaltuu jiraattee fa'iddatu min ayyaamin ukhar je rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa biraanis soomanti. Fixrii immoo warra keenyaa nurraa baasaa maaltu baasaa warra yoo tiimtanii baasaa jedhan baani baasan. Yookaan fixrii odoo gartee ati imaltuu jirtu odoo soomanallee yoo soomaniin si dhukkubee yoo soomaniin fixrii firraa baasi. Fixrii yeroo fixriitti baasi. Soomana qadaa eega baafte boodaan eegaan baasee fixe boodaan fixrii baasaan hin taatu. Fixrii yeroo isiirra bahuu qabdi. Yeroo isiirra baasi sirra jira war gartee dirqama. San akkas. Taan gartee dubartiin kofoo uffattee hin deemtu jennee kofoon uffattu. Gurdii isin maxxanuu isin uffattu. Kofoo uffattee shamida bal'aa gubbaarraa ilaa jilba geewuun uffattu sanillee faashina addaati. Faashina gartee ummata Habaash fidee في أمة قرتين لبناني فدادات بيارة باخيس وهذا باطل هذا ليس من الشريعة سن شريامت شرياني جاب قرتين قبارة إلى جلتي سنكسي إيقا غفون رامي جتن وفدني ديمو الأوركاداتي جار سبيرتو وفتشون جار سبيرتو وفتشون أكمير غفون جار سبيرتو وفتو بنتلولا قرتين بلو جار سخيبرتي بيتو كلها تيسا سيفيسا يجو feetu qullaa feeta feetu akka feete taata balloo gartee isa biratti uffachuu ni dandeessa feetu qullaa bira taa'ii waa akkada ballootti dhufte ballootti jaanii balloon fedhan kaayisan balloon fedhan sanii taanga aadaa taa'anii ayyaarsa bira akka fedhanii taa'anii feetu qullaa taa'ii akkas sadaffaan fuula banaa deemu ijaaba uffattee ijaaba kee uffattee fuula banaa yoo ta'e akkamiidha. Fuulli banaa hedduurra wal kilaafanii yeroo hedduunuma dubbannaa warri garii waajibaa fuula cufachuun illa alwajha wal kaffii gartee illaa maa zahara minhaa suuratul nuur ulamaa'iin fassarte gariin fuulaa fi harkaa jedhan gariin fuulillee waajibaa jedhan kanaafuu fuulli gartee ulamaa'iin garii sunnaadha jedhanii warri garii waajiba jaa walaakin indanaa yoo fuula balaa gartee dubartiin akkaan gartee fuullisii bareedu yoo ta'e jedhan garii ulamaa'iinis afirraa niqaaba uffattu alaa kulli haal zamana rasuulaa warri fuula cufatellee ni jira fuula banaallee ni jira aadaa waa soomana bara 5 dhokannee nyaachuu turre amma akkamitti kafallaa nyaachuu bara 5 dhokannee nyaachuu turre ni toobatan toobaa gama rabbii deebi'an kadaa sangan hin deemne qabaran yoo heddummaatu taate garii ulamaa'iin toobaa gama rabbii deebi'uu qaban jedhanii mana amata 5 akkam irra wal dhaban obboleeyyan koomentii teessan dubbisuudhaaf telefoona lama jidduu jirra nuti nurra laaltan inshallah sheeni dubbisuudhaafuu yeroon qaban isiniif deebisuu jiran jechuun an gaafii dhaggeeffadheetiin gaafii deebisa moo koomentii dubbisa koomentii osoo koomentii dubbifnee nu gise takka takka gaafii namni gaafatee nu jalaa baddee isin faan nu barreessu jirtanii saniif warrees gubbaa waa barreessitan nu koomentinaa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin kiyya tokkoffaanii akkuma beekamu dubartoonni kittaanamuu akka qaban amantaanis barataa jirra, aadaadhaanis ni qabna. Haa ta'u malee akka duritti ogeetti jedha haawwata safaran nama yaamuun hin jiru, mana yaalaa nama geessu. Mana yaalaa kanatti kan kittaanu dhiiraan kun haasina biyyiidha. Asitti mee maal nu dhaamtanii isuma kanaan dhimmi kun raawwatamuudha wayyamoo waan keenya qabannee taa'uudhaatu nuuf caalaa kan jirudha. Gaafiin kiyya lammaffaan ammoo namni tokko zakaatul fitrii asirraa baasa wanaan jedhan isatu narraa baasa jedheen dhiisa. Baaseef hin baasne garuu irraa fagowaan turuuf hin beeku. Namni kun tarii osoo hin baasne yoo hafee jiraate soomanni kiyyaa akkamii kan jirudha. Gaafiin kee sadaffaan ammoo namni sadiini rabbi gaafii katti na dummeessinaa gisee gaafattan yoo baay'atte lama gaafadha lamaan sanuu yookaan addamuraa gaafadha walitti dhaabdanii hin deebiin. Zakaatul fitrii deddeebistan tana nama isinirraa baafna jee fagoo jiranii baasuu fi baasuu dhabuun beeknuu jettan firraa baasa zakaatul fitrii mataa keetitti firraa baasa namayyuu firraa baasa akkas namni isin bira jirtan yoo gartee odoo isin agartanii yoo baasan nu baasa jaanii hochi wanni jaanii fi wanni godina baasaa firraa isin waa xiqqoo isin waa xiqqoo firraa baasaa isinummaan dhumatti hangasu firraa baasa ifi firraa baasa agartee maallaqa hin jiru zakaatul fitrii maallaqa baasan hin jiru zakaatul fitrii maallaqa hin baasan jaalattanuu jibbitanus laadaan lam yasfut hin dhufne miskiinatti gartee zakaatul fitrii maallaqa kannuun lam yasfut hin dhufne san akkas kitaannaa gartee yoo gartee sunnaate gubbaarratti waa xiqqoo munu kitaannaan aadaa baaxilaa ta ilaamaayyii muraniis sirrii miti dubartii ta walakka muraniis sirrii miti kitaannaa xiqquma gartee shigiree waa xiqqoo gubbaarra kana dha'u xiqquma maaliif akka gartee baalaansii taatuuf yaalalti jaarsaatii fi kaysii إذا التقى الختان بالختان شريعة meeshaan gartee qaamni saalaa lameen ka murame wayta wal seene je rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi kadhiiraatis ka murame ka dubartiillee ka murame walaakin suuta gubbaarra waa xiqqoo dhawaa je ergamaan rabbi salawaatu rabbi islaamu alayhi aadaawwa gammuruun hin jirtu walakka muruunis hin jirtu gammurraan miciyyoon fedhinnaan qabdu miciyyoora rakkoo fidu jaarsarrallee rakkoo fidu wayta deeysullee rakkoora dhufu 9 7 1 akka gartee shari'aatti waan jiru xiqqoo gubbaarra wayta dhawan fedhinnaa miciyyootii fi jaarsaa walqixata yoo fedhinnaa walqixan ta'inis rakkoo yoo odoon muriin akkasii fedhinnaan gartee isii irra haayitees cinqii kanaafuu yoo gartee jaarsi fedhinnaa isii gartee hin quubsin intalti tun gartee yaa'ii kaafti rakkoo biraati cinqii biraati idan duuba gartee kana shari'aan kana cufeeyti ولكن اليهود والنصارى وري غرتي ديمقراطي وري دبرتي را غرتي كتانا غورينا جان يريدون زنا ببلسو فرن زنا ببلسو فرن اذا تنافو بلين تنموانه جرتو وري نو كتانو لين ديرا بيرا مالتو دغسينجه دبرتي زنا كتانتو دبرتينا كتانتو واتو غبارت هذا هو الشريعه ديرتي يساو تيتانت اكس اجنبيه ajaa'ib baabur wallahi yeroo da'umsaa dhiiraa dhalchiisa khittaanaa isaanii khittaana yaa rabbi raamata nuuf haa godhu hayyee gaafii itti aantu sadaffaara dheef جبريل عليه السلام أبارني رسول ربي عليه الصلاة والسلام جل من جلني أبارن ابن فرها السلام عليكم جري سدير رسول جبريل أبارني إرجمنا من جانين فرها جري سدين قرتي جبريل أبارة رسول آمين جلاجة تكفان ور نما قرتي سومني باتي سومنا تلفته باتي سومنا تنا خيس خيرين دلقتين صلاة سومنا خيرين دلقيني تفيدمين ودما إني قرتي كارتا تبتو ودما إني جيمة تبتو ودما إني بادي تنا خيس زنا قدو ودما إني بادي تنا خيس حرام نياتو خن سومنة خن سلانة باتين تونا كسي يو خغرتي لفتي خباتو تاتي خنا جهنم كيس ربي عفا كيسوجي آمين جلاجن فقل آمين فقلت آمين آمين جي آمين جي خابارو جبريل خامين جو رسول خلمدا نما مقار رسولا صلوات ربي السلام عليه برد دهومي مقار رسولا دهومي
صلوات ربي السلام عليه يؤتي صلوات رتين بوسين يبدا سنت وهذا لا شك في ذلك إذن مقار رسول الله صلوات ربي السلام عليه دوامي صلوات يورتين بوسين يبدا سنتا لما صدفا نما عدا في أبان برد اللومني من قدودنا تجاجلون سببا ثاني دين جنة السينين خخلو خليس قرتي وطنا من قدون را تنفرد شو ديسي ilma dardara khamarree faa fudhata rabbiinis ajaa'iba hawja taa'ee manguddoo namaa nurraa hanfuun nu cinqanii jaarsa ulaa jiro taa'u kana dullattii kana nu rakkitu tana jaa taa'ee awoo ilma kiyya koo bishaan naaqi deemnurraa maal siiqin nyaame yoo isiin firra sagaraa baatee uf jaa ka isiin duratti gartee gaafa inni xiqqaadhaa gaafa isiin xiqqoo takkaa uf hin jiinaati qaaxiraarra bultee sagaraarraa dhiitee fincaan amma ammatti raggan naqaytee ilmoon tun haati tun qabbana keessa dhiqattee salaatti takkaa ilmootiyyaan irratti oo tana jettee darbiteen beetu abbaan hangas takka obsan danda'u idan namni gartee isaan kana irra caccabee waan isaan fedhan godhee sababa isaaniitiin jannata seenin kanallee jahannam keessa rabbi haa fageessu faqul aamiin faqultu aamiin jedha sateen kana najjaan allah ربنا جانو عباسو بليان بايتينيس خيسة جرا باتين اتبارن سنتنا بايتنا خيسة ججباتشو قبنا قيمة تباتشو FB قبات الديمو في أكسما يوتيوب خيسة بكنتان الديمو وانا كنا راب قصتشو قبنا قرآن في ذكري صلوات في صلاة اندبرسو قبنا ولا خيري هنداه بننسينو دندهولا قبنا إن شاء الله ورا برسن جلابو ربنا إفي أكمل تفكتانا نبا كمل تفكتانا ما أكمل دور كديمن يا زان الله تفمرتني أزايف نقولنا ختانو تكان دقيقة يا أمير ودي منه شيخ أبي ختانا جي جنين ما وده انتوا أني كنات نامو يسن ختانو برا كاملة ديرام تدبرتوما دبرتي ختانا كس دبرتوما ختانا دروس على باقي سنستولا في كبار سون سنتين كبلمني رسول الله مكان سعد أمي صلى الله عليه وسلم بكم جرتني صلى الله عليه وسلم جاء أكس هاي قافية تانتو جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين قبا أستاذ قافين كيا أني بيا أوروبا كان أنجرا نملا ما منو كنني نان فدني من لما نملا ما تينيا إسينا منتي كريستانا وردوفتي من كيستي فوتو سورة يجورا وانتي لطفتي غرغدا رتسيلي kan isaa laxxaftee masqala kana footoo miiram kana laxxaftee kan immoo itti garagaleellee hin salaatu salaanni kiyyamee akkamirraa qeebalamamoo hin dhiifama anillee gamuma algaa kootiitiin hin salaata isiinis gama algaasiitiin laxxafattee baay'eedha jechuudha wanti isiin irratti laxxafte sun suuraan siiliin kanaaf itti yommuu salaanni koo kun akkam ustaas naaf ni deebisa. Wanni western jaantun cinqiin isii waan dhumatuu miti. Biyyi western jaantun nama lamaaf waliin kannan isaan kuni kiristaanaa, kuni islaamaa, kuni maalee dalagaa isaaniiti miti. Nama lamaaf gartee mana waliin kannanii atillee bikka bultuun qabdu mana walitti isinii kannanii isiin akka fedhe lalaxafattee daa'iman uguta kallee nama muslimaa kana bikki inni deemutti amantii isaa gartee wanni takkan ayyamtuuf. Kanaaf rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hedduu gartee shari'aan islaamaatis ummanni gartee hedduu gartee bikka gartee shari'aan islaamaatti namaa mijjooyinetti deemuun cinqii rakkoodha. Idan tanaafuu dandeeysu gartee intaltilleen hin dhiiftu san. Intaltilleen hin dhiiftu atilleen gara gartee qiblaan hin jir gara gartee qiblaa gara biraa gara footoof wanni hin jirretti chi salaatii yoo dandeeysee dhiisii bikka biraa gale. Yoo gartee wanni dirqama taatee bikka bultuun jiraanne gara biraachi gara galii salaatii uktii ta'e. Aadaa kuni cinqiidha mashakkaa. dubartii khitaanaa abbaan manaa haadha manaa khitaanuu ni danda'a jechuudha. Sabuu abbaan manaa haadha manaa kam godhee khitaana jee ganamaan khitaananii gizeen khitaananii tarmoon khitaanamin ol fuudhee abbaan manaa kam godhee khitaana yeroo khitaanuu qaba ammanni waan hin taane dalagaa namaan baasinaa abbaan manaa yeroo jaartii khitaanuu qaba
اتلفنان قرتيني خلاص ونبران جرت ايه مالك بيغابتنا مالك كتاب بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمت جلت انتزا أستاذة كينيا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى جالته قافين قابا إن شاء الله قافين كي سكس جدي فكينيا في رمضان كيسا حاتي وفي جتو رمضان كيسا يوديسي رمضان كيسا يوديسي يرو إسيني قداباس تجتو يرو إسين قداباس واد أو في غرغارني يو رمضان كنا الراسو مني قدا كنا الراباس ركو قباي أكا شريعتي هاد أو في تي يو سو مني قدا الراباس ركون جرا غرغارني مجتو كوتي قافين كيس كنما إن شاء الله نابدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاتي في اوس سومنا كيسا ديسي انتل تيجي تدبرا الرايو قدا الرا سومنتي خفلتيو اندوفني شريعة تختي ايوتي تغرتي ديسي سومنا كيس ايوتي ينين جارة دارين سومنا ودويسي اللبون جرتو ليس من الشريعة ايون تيجيزو اكمو ديسي غرتي دين رابطة بودا خفلتي قدا غفلتي ملي المونا الراسو منتون اندوفني اكسيوتي انجيرو شريامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ غافين كي ياسر لوكاتشي ساني يدي حاتي جرت بري ارجيجچود وني جي حاتي يتنا ابان كي هنجراني هندو اني وغا مرسان سوما كي لوكاتشي سابو اني جچود اساني وغا مرغو انساني لي صدقه هاتاتو اساني دو اني لي صدقه هاتاتو نال لي صدقه هاتاتو جي كارا سدين ني يدي حاتي يات بري ارجي لوكاتشي سانا غو دي جي بري ارجي وين بيتي جي اكاسي شيخا سلا انا بيچا حسابو اباك يلي هنا سبب اني مو كان سدين ني يدي تنين الرترك أزبي موضوع جتشور جارس كابا جارس كي يتنيمني لويسي هارتي يت إرجي هارتي يان لوكاتشي سارا بوليسي جارس كي لويسو كنا نرتي حلال مو حرام أسرين جد أشيك السلام عليكم ورحمة الله الرجودان أمني حاريات سيرنا فكاتا واي جارسا فوني خنا قرتي دبي مالك ساني يرو يدون لين دبنا على كل حال وانكو نكمل نو الرماد ديبنا wanni jiru dura gartee lulluqachiisa qaao fursiisa maallaqaan ergee maallaqa kana ifiifisni niyyatte abbaafillee niyyatte sadaqaatan hedduu gartee dila tokko niyyatte waan gootu abbaan kee du'e uktii rabbi rahmataa godhuufi abbuma keetirraa niyyadhu amma niyya sadaqaa gartee abbaa keetirraa niyyadhu abbaa keetiif godhu أماز فرسيسة يو أباخي تي أباخي رب رحمتها قولوا فيه وخي إني قرتي إيقادوه واني تقوتو وان قرتي صدقة الجارية وان ينياكي سنتنامتي صدقة جارية راقودا الله قرتي بيت تركتن كان أما قرآن بيتي مسجد خاي أما ناو مسجد جارو كن مالك كيس بوزيف أكا أباخي ديتين أتلين قويا خان قرتي خونيس كي يجي مالك قرتي خوبت تركي خيسا بوفدو صدقاء سنكسي تان تغرتي جار سخية دويسيدين ارغي اتي أباخي ديف صدقاء أماتي ديف صدقاء أباخي غرغارو أماتي غرغارو دفك خيتي اتيمي جار سخي يو اني غرتي انفين تاتي وزي ارغي ورخيسني ارغي مالفنا سيد دلغت الله نكون كسادي متي سيد دفكي في دي اني لين غرتي واني والفوني فكا غرتي isi mal taatuf kama alla kana kanituufi tunilleen faashina biyya gartee biyya arabaati kagartee jaartiin jaarsaaf mana kireessitu faashina ajaa'ibaati waan shariyaa keessa hin jirre faallaa yaan faallaan gartee hin barbaachisu kagartee masruufa baasu jaarsa ka mana kireessu jaarsa amma immoo ta masruufa baaftu dubartii ta mana kireessu dubartii isii jaarsa moo isaa jaarsa isiitu jaarsa eega isiin jaarsa taate daleeydee tafiddus isiidha waan jaarsa gaafattuun qabduqa warra isaaniiti erguu malee adaawwa akkasi waan dubbatuun qabu inni ma waan dubbatuun qabu waan dhiirummaan qabu arrijaalu qawwaamuun ala nisaa bimaa faddala allahu ba'dahum alaa ba'din wa bimaa anfaquu je rabbiin
dhiirti gartee wanni manaan dhaabbattu ka inni gartee manaan dhaabbatu ka waa cufa godhu ka waa cufa gartee ayeja kan nuis yoom gaafa masruufa baase gaafa masruufa hin baafne ajija tokko kan nuun danda'u laal dhiira gartee masruufa hin baafne ka dubartiin masruufa baaftu kiyyaa taayichi kiyyaa eessa turtee hoo jettee gaafatti yoonni tiiviin itti banadha jee dhaamsi tiivii maal itti bantaami jettiin ayeja kaa isii ayeja kaa isii masruufa baasaa isii waa cufa godha adaawa akkas dubbiin tun akka miree dubbiin hin jirtu kaa onni kana dubbiin akkanaa hin jirtu dubbiin akkanaa tagartee dhiirti teessee nyaattu kagartee dubartiin isiin daleeydee nyaachiftu takkaan dhageenye nuti maa samiinaa fi haabaayina lawwaliin takkaan dhageenye tan ammaas numa dubbanna deddeebifnee illee dubbachuu jirra viidiyoo keenya yoo deddeebiftanii ilaaltan isiniif galti dubbiin isiniif galti tanarra gartee alaksu bilaks biyya awurooppaattis biyya gartee westernii biyya gaalaa tanatti rakkoo guddoo inni fide tana wanni tiyaarsa yaartiin dafanii olii kaniif tana wanni gaafiin jaarsa yaartiillee mataatti nu oowwifte tana biyya alaattis maarree godhi isiin maallaqa ilmaanii harkatti kan addan wiirijaan isiinis kitti meetuk yoonni jee baay'ee mana kiyyaa'ume ittiin ka'ee kutenni boorsaasaa fudhatee kutee sokkaa baay'ee malee hin jirtu baay'ee idan duuba nu ariite maaree nu goote xiqishoo nu goote maal nu goote jaanninis maallaqa ijoollee hojii guurrachuu fedha biyyaalaa maallaqa ijoollee hojii guurrata yoo gartee ati isin daleeyda kiraanaa hojii kafali jaan kana godhiidha isinis daleeydee dhufti makiinaasii kaafattee deemti kiyyaa adama godhi takkanaa tana ta makiinaas kaafattee deemtu ulamaayii waan jaan ta'ifiif dalagattu huccuu inni itti bitu huccuu hijaaba mana keessatti isaaf uffattu huccuu haala uffattu immoo isii bitata hanga akkas jaan takka ulamaayii gariin tanaafu ta biyya arabaatis inumaa inni ni taa'u tun irraamtu asharri irra sharriidha tun ta karaa biyya arabaa irra sharri wanni dalagaan inni ganni isaa dubartii tana ni fuudha tanarraa barca nyaata tana ni fuudha tanaas ni kaa godhata dhoysee tanuma dalagu idan duuba juhaalun naas ummata umaan beyne kadiin irraa umaan beyne akka dubartiitti bulchuun beyne dhalaa afurii jaa torba fuudhanu akkana tarrisee nuu fuudha wamin ajaa'ibaati booti fuudhi gaa rabbii gartee sii godhe chaansii isaanis si jala deemanii alaas fasaada gartee fasaada addaan hin cinnee deemu jira jechuudha san gubbaan kinii nyaad kana nyaad ani lilmee diratte malee dhufu ani manan dhufu antiyyaa keessan jiru jaan jaartuma isaa tahaa laaltanaan maaliif akkas ja'an maallaqa irraa fudhachuuf yookaan gartee yoo dhaltee mana teeyseef deeysee yoo mana teeyse inni maalleen isaa cite addaan isaatti hiraar kanaafuu fuudhuutti dhaluutti hin dhiisu. Takka amma dhiyoo tana akkasitti ulfooytee turte ulfa firraa maaliif ulfooyte firraa baaftu malee jee akkan isiin dinnaan garaarra deeme baasa keessa. Hin baane rabbiin itti hambisee darsa biraa guurratee isiin ammoo kophaa deessee rakkachaa jirti. Ana dubartiin. Inni biraa deemee jechuudha. Dubartiin tana rakkoo. Maaliif jennaan duraanuu inni fuudheef haa hojjettuuf. Haa hojjettuuf fuudhee. Deessees manatti galtee. Jinjanaan isaaniitu duraanuu maallaqa jinjanaa maallaqaati. Wanni gartee hubbii ruuhii jinni mitiqishoo jeeginni oowwaan telefoona wasaappii fi immoodhaan daaraa kariim godhee huyi godhee manaa baasee inni maallaqaafi maaliif dhaluu dhorka yookaan jaartiidhaa fuudhee biyya galfatee wanni jenna kaan taatu biyya fuudhee gamana ergata way ajaa'iba barana ajaa'ibummoo zamana ajaa'ibaa gad dhufu jira ka jaartii biyya fuudhee gamana ergatuus kanuma biraati umaddaati jaartii ergatee tabiraa fuudhanni isiin daleeydee masruufa gartee isii fi jaarsaa fi jaartii ta'an waliin masruufti isiin pa aboo numa dhiiraa bar dhiirtii gadiis dhukkeerraa kaasaa alaas isiin farqu baatte isiin farqu baatte haa waliin masruuftu kaa baaniif dha'u hin dandamuu bakka ifii waliin masruuftee qaceella bilaala isa alaas oofadhaa jeen rabbi raamata nuuf haa godhu waan boru nama salphisuu gizeen irraa ifeeguu barbaachisaadha rabbi nu atiisu gaafii itti aantu ceene. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza keenya gaafin qaba gaafin tiyya dhalaa kiristaanaa waliin dalagaa akkasuma nyaata kan dalagu dhalaa arabaati yeroo tokko tokko ni gargaara. Tatti aantu ceene.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekha haadhatii jechuun an dura yeroo bira roodoo hin heerumini bakka uumamu jalaa fuudha ture qamadii jalaa ijadhee gurguradha akkasumallee birrii jalaa fudhadha boorsaa fa'aa keessa osaan gabaa oolanii galan odoo isaan herreegan baasin agamiin gal odoo hin jeen fudhadha ture garuu haadhatii tana itti himuu qabu hajjisiisan jedhee murteesse garuu akkam godha itti himuu qabaadha moo cadhiseetum hajjisiisuu qaba. Nama gartee ijoollummaatti gartee haadha jalaa maallaqa guuru waan jenne deddeebifnee ijoollummaatti namni kun abbaa jalaayis haadha jalaayis numa fuudhaa gaafa ijoollee umaan beeku namni kuni amata 15 gaditti 15 olitti immoo silaa'uu gartee namni 15 gadittis hanna baraa 15 olittis hattuudha 15 gaditti gartee hanga sittiin katabini gudee gartee ati waan haadha abbaa kee kana jalaa waa fuutu dura waa fuudhuun annama nama barsiiftii baalagummaa. Kolleejjii manaati. Baalagummaadhaa hin barbaachisan waa fuudhu yoo fuudhee ayyee yoo fuudhee wanni kun gartee haadha abbaati yoo ati gartee firraa sodaatte rabbiin nan dhiisuu sodaatte ayyoo ta'e hajjii geessi hajjiitti itti himi atuu maallaqa dila kanatti baafteemi ummii gaafa xiqqoo kanatti maallaqa si jalaa guuruu ture. Dhiifama naa godhi asuma du'aayi naa godhi jiin harama kanatti walaas hangasuma waan itti hiraaratan hin qabdan ayyoo ifiif wajji geessite 70,000 80,000 baaftee galee wacci hojjatti 100,000 fitti sanii oluu fitta tanaafuu kunoo maalleeyni gaafasanii dachaasii ta'e jettuun illee kofalchiiftullee alaa kullee haalatii ayyooteeti yaa ummii akkanatti hin gaafa xiqqoollee kanatti waa si jalaa fuudhuu ture kunoo hajjiillee si fide du'aayi naa godhi dhiifama naa godhi yoo jetteen sumaaf dhiifti alla sii dhiisee umeetti ayyoon rakkoon qabdu abbaalleen akkasuma akkas barkallee namachi jiruu waan ichi ka beekame irraan fagaannu ayyaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota ta'e kabajamtoota ustaazu keenyaa akkam nagaa fayyaa keessanii adeefama gaafii xiqqoo qaba yeroo ammaa kana shamarran akka faashinaa godhanii funyaan urataa jiran funyaan urachuun haraama moo halaala warri urati fakkeenyaaf hin jira sanniin diliin irra jiranuu hin jiru kanaanuu funyaan urachuun haraama moo haraama miti tanuma gaafinti alle gaafin durilleen gaafuma deddeebi'aa oltu funyaan urachuun haraami moo halaali nuti waan jenne daa'iman deddeebifnee funyaan urachuu tana haraamummaa isiitis halaalummaa isiitis hin garre ولكن قرين لما يوان جان يو نانون غرتي دوبرتين جرتو سان غرتي فنيان كاورة تنتاتي أورة ورجي جرا ولكن نتي بكلمني أورة تنجرة تفرادي سورة على جان ونخو وان غرتي حرام ما في حلال ما اتين أركين ديزة تنجر ولما تتافي قرن يا دبا بريد الركن نتانية جو اجتهاد غرتي ولما تتافي سان قرن الراي ملي نسيتي غرتي ديزة دوبرتين funyaan urachuun haraan urura buulleen gartee humaatii miti waan jedhu anti yaa nagarre isaan illee ulamaa illeen waan hin arkinii fi waan kana tattaaffii kasi godhanii akkasi allahu alam rabbii beeka akkasi ayyaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haqa namaa takka hoo ofirraa qabaadha ta'e namni sun garuu hin duune lubbuun hin jira walumatti dhiyoo jirra yoo ta'e yoo isaaf kennuu sodaadhe yookiin qaanfadhe akkam godha hoo kadhattuu karaa irra deemu yookiin nama rakkataa tokkoof odoo inni jiru kenni maqaa isaatiin irraa deemuu danda'a haxxisaa kun maqaa isaatiin jechuudha kadhataa tokko yookiin masgida tokko nama tokko haqa sirraa qabu haqa namaa fuutee nama sanitti kannuufiin hin qaanfadhaa miskiinaan hin kannaan hin taatu qaanfachuun hin ta'u haqa namaa gartee nyaatanii haqa namaa onni godhanii nama saniif kannan nama sanniin qaanfadhaa yoo miskiinaa karaarra kannee yoo nama biraatii kannee yoo hin daleedu katanatti hin daleedu nama gartee irraa fuute ni beeytaa kannuufi gurra uradhaa maan qabu salaamu alaikum uraddaa waatti alaikum salaam konko ol fuudhi gaafii qabdaame itti firraa bantanii shaashaa godhan deemna ay gaafadhu dafi okay gaafii yaa namni tokko yoo duraan biyyatti hattuu ture qabeenya namaa hataa bahee nama sana mootii deebisuudhaafis humna hin qabu ammas nama sana beeku akkamitti gara
ربي توبة دي مودا لهذا جودة namni tokko yoo gartee biyyatti hattuu ta'e nama irraa hate kanallee hin beeku ammaas waan san kafaluus hin danda'u mee akkami toobataadha akkasimi wallahi tuni toobaan tagartee rabbii fi ilma namaa jidduu jirtu siifi rabbii jidduu jirtu rabbii siif dhiisa ta ilma namaa immoo dhiiga nama gannaquu horii namaa nyaachuu nama wasantu si dhiisa yookaan immoo ati dandeessu nama san fira isaallee taatu firraa baafta fira isaatiif illee taatu ilmaan isaa jiraatus firraa baafta yookaan immoo sadaqaa gartee maqaa isaatiin kannita allahu alam sanuu hedduu ulfaatti kanaafuu rabbiin haqa namaa namaan dhiisu haqa namaa abbichumaa sii dhiisa haqa isaa siif dhiisa rabbiin rabbi subhaanahu wa ta'ala haqa isaa siif dhiisa haqni isaa achitti gartee dhagaa gabbaru muka gabbaru dilii dalagu haraam dalagu kana rabbiin siif dhiisa kana achitti immoo haqa namaa nyaattee namticha gartee shaadaa qabachuuf rasuula dhufe shaadaa sirraa hin qeebala haqa namaa deebisii jee rasuula islaami shaadaa sirraa hin qeebala haqa namaa ka guurtee fidde immoo deebisi kaafira irraa ka guuree fide akkas kanaafuu haqni namaa haqa namaati obboleesso haqa namaa eeggachuu qabdan haqa namaa eeggachuu qabdan kanaafuu haqni namaa eeggamuu qaba haqni namaa eeggamuu qaba firraa eega akka malee ayyaa sheekh dubartii takka akka dallaalatti bakka isiin hojjettu baasanii namaa geessuun shari'aa keessatti kam ilaalamte akka dallaalatti jechuun gizee kafiila isii biraa fuudhanii isiin nama isii wajjin walitti dhiyaatan itti arganii sossobanii baasanii namni biraa nama dhiira biraatiif baasanii geessuu dhiiraa bakka hojiirraa baasuuf lamma warri achiisi biyyaa baafatee miti hojjechaa jirti miti qaysii jaalatuutu qaysii wal beekan itti ergata achirraa naa baasi naa fidi jennee baatela ni isin fuune akkuma gartee baasii naa fidiin dubartii akkanatti taphatan biyya gartee arabaatti silaawutuun dalagaa gartee karaa biyya arabaa jirtu tuni diliirra wal gargaaru nam tokkolleenu dubartii janajjantanii namichi gartee wanni jiru naafidii jee badiitti dalagu kuni diliin isaa gartee waliin la gartee itti lakkaawamti diliin gartee waliin itti lakkaawamti kanaafuu waan akkanaa godhuun qabdu dhiirtii dubartiillee waan akkanaa godhuun qabdu isaan sagaggaalummaa dalaynan dubartiilleen ati dubartii tanarratti ati gartee muciyyoo tana achii baaftee atilleen ukti gaafa muciyyoo tana atilleen achii baaftee gurbaa geessite atillee akkasumas taphatan kanaafuu isin gartee wal gorsuu qabdan malee dubartiin wal baasuun qabdan bikka dhiirtiin nu baasaa jaanni isin gartee baasuun qabdan gorsuu qabdan obboleeyyii tajaajila ijoolleen xixiqqoo tanaaf biyyaa ba'a intala ama 15 ama 16 xixiqqoo tanaaf biyyaa ba'a odoo if hin beeyin ama 20 ama 22 19 18 biyyaa ba'an uumaan beekan maallaqaa jecha ba'an sossobanii gartee kootu bikka 2 bikka 3 si geessina jaanii dhiiraa geessan هذا أكبر مصيبة بلاء فساد قرتي قدان لفن بالليسنا فساد لفن بالليسنا رب سداردا واي سغنتاتك واي أوروبا تنرى نوغدي جور أوروبا جراتورا غافي سنغافا جراني أكا غوتاني فايي غافي تانتو جن أي إن شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كما غافين كيا سكنجا dubartiin takka nama afurii fi shaniin yoo walitti hidhatanii ubraa godhan akkamirraa ni qeebalama. Inni lammaffaadha shabakaa mana arabaa tokko yoo sii banuu didanii osoo isaan hin agarre kootii furattee jalaa hidhatte akkam ilaalama raama. Dubartiin afurii fi shan ta'anii bikka takka umraa dhaquun akkamiidha? Wallaahi laamman agarre nuti. Aksarri gartee ulamaa'inni didanii rasuula islaamii laa tusaafiru mar'a. Dubartiin gartee kophaa safaran deemtu. Safarri kun safara hajjii ta'e, ka umraa ta'e, ka maal ta'e tokko hin deemtu. Illaa ma'aadii mahramin yoo gartee obboleessi jiraate malee, abbaan jiraate malee, jaarsi jiraate malee dhiiroo abadan. Maaliif yennaan dubbiin khatara? Dubartii hedduu kanatti taphatu jiran. Bikka dubartiin hedduun jirtullee fasaadaa heddummaata. dubartoonni fumaa wal guuruu eegalanii nama rabbi walirraa dhorku malee
أكمل ديراف والباسو قرتي فما فولباسن بر فساد فتنا ديمتو بر فتنا ديمتو قال فما فولباسن خوري كانوا يقولوا لين جاهلة أمني قرتي مدي واجا تكاسو سلاو ديسه أصدقا دين بردا شيكو دي سنجلا ديما علماء دي سنجلا ديما ديسا فساد ولنا لاخنا يخاس هومنا يون نجن يخا هيروما نياتن مياوا نياتن ega wa me moytu nyaatan yo khasomana yo khairuma zina ngarte la fan balleysina sanakas dubartin bikatakka umran isin ngarte dubarti duwajireytu waan jiru ana eddu dubanne jira talamada mal jetasa talamada min niyada tanu barreys mun tuqte majalan nutorri makkaan jirru nama sadi yookaan shan taanee umraa yoo dhayne dubartiin makka jirtu godhuu dandeessi fagoon jira dubartiin makka jirtu umraa godhuu ni dandeessi magaalaa baatee waa bitattiimi ta makka jirtu godhuu dandeessi gaafisii talamada raanfanne mee barreessaa gaafisii talamadaasa wallaahi achi laalla haramee qalaalu jirra as dhageeffanne achi laalla saniif gaaffiin garii nu jalaa qotti mee yoo qayaada tante silsilaw ka keenya nurra wayyaadha mee nu barreessaan gasuuta godha dhageeffanne عليكم ورحمة الله أستاذ shabaka internet gartee wifi hatu daga babdutti wifi waan takka tanamni gartee akka duraatu kan hin feene nama tokko kophee isaa akka duraa uffatan hin feene shari'aan uffatinaayet kophee namaa odoo ayyaman gaafanne kophee namaa uffachuu dhorkite shari'aan islaamaa dhorkitee jirti kophee takka gartee odoo abbichan gaafanne eenyuun narraa fuudhe jee barbaada odoo abbichan gaafanne fuuteeti uffattee sagaraan dhabuun hin ta'u eega gartee abbichi shabakaa isaa internet wifi isaa nam tokko narraan tuqin eega jee dandeessu garteetti godhattaa yookaan waan namaan tuutu akkasii gurreessin calawu waan ajaa'iba sitti dandeenyu fitinaa shariitii gaafa taa'u maziida keessaa cabsee naqata waan ajaa'iba hattuma teknooloojii gartee hannaa barkuun kun hannaa daataatti bitachuu diddaaf dhuga daataallee ni qaalawaa akkasi kanaafuu nama kana harkatti kun dorgon jechuudha akkasi waan namni gartee fakkeenyaaf mana kana nama kudhanii jira abbaan waayifaa qabu mana kana jira asii ta'anii kurnuun naqatan inni waan takka itti hojjechuu hin danda'u waan takka hojjechuu hin danda'u tuni zulmii jaama harka godhan tuni zulmii namtichi immoo maallaqa qabala akkas kanaafuu wanni kun hanna nama barsiisaa khaxaraa jechuudha hello nambara dogongoraati hayyee gaafii itti aantu ceena gabrootan rabbi sagaleen obboleeyyi teenyaa hin dhaga'amtu walau min araakin jeemin showaa kalleen akkas hayyee abdul awwal fa maaliga abdul awwaliin jaamite al awwal maqaa rabbii kana baafachuun akkam jaanshaa maqaa rabbii al awwal jedhee inta'u maqaa rabbiiti ali irraa dhiisanii awwalu moo jenaa awwal yoo jaanuma ali irraa dhiisanii akka jette ulamaa'in ibsaa jaalalaa hin agarre waan ati gaafatte bibii kiyya dhiifama guddaa ورحمة الله وبركاته أستاذ كافي كباب توي كوا أستاذ هاتي تيتن صومتين دنديتو سينما فيان كأمنا نما هركان والكاسنين كاسنين صوم دنديتو إبادة سيتو نما الركايا هركان صوم سي كان الصدق آن الرابع سمو نمد الرأين صوم يعني إن صوم يعني قرو نمد رورا صوم انت الصدق آن الرابع سمو أكم مين عيب أستاذ لكوبايو تيتيمي كجولت irraanii fayyitimoo harraan fayyine kubaayyo teeti himi muunama gartee dulloomee beelan dandeenye moo akkamii dhukkuba odoon himne odoo dubbii adda nuun baasin irraa siimuu hin dandeenyu waqti akkas fakkeenyaaf sheekha asumarratti yaadadhee nama tokko gaddaa gaafatee ture
dhukkuba sukkaraatiin qaba yeroo silaafuraan dhiyaatte san hanga lubbuun na keessaa bahuu geessu takkattiin numaan kutaa'u jedhe yoon dafee firraa nyaadhee takka waa dhuguu baadhe kanaaf soomana kana dadhabsiisee jira wayin firraa kafalamu haalli kiyya kuyyoo akkanumaan itti hufe waaqadaa kanas baasuu hin danda'u kamiin ta'a waan jiru shee kanaa gaafadhu naan geenye baanfadhu jechuun abba takka beelan danda'u namni gariin warri gariin sukkara ooleetiin guyyaa ogguma silaafuraan dhiyaatee sa'a takka yookaan daqiiqaa muraasni hafe gabee lafa dhaajee bakka yoom waa nyaachuu baadde yoon dhuguu baadde lubbuun na keessa baatee jedhu dirqattiin dhaqqabee dafee waa dhuguu taatus waan gabee lafa dha'uun gaa qirqirjee lafa dibjaa beektaa namni beelaa kas na godhe beelaa kas na godhe sirri dheeboobsuun danda'u sukkarri kas nama godhaa kun gaamatu wakkam ta'a meeshaa kana gaa beektaa doktorilleen nyaadhu jaanii yaalaa haa warri gartee birbirjee gartee lafa dha'u sukkarri kas nama godha sukkarri walirra wanni qaba lafa dhawa namni gogee gartee qaajee lafa dibjaa kanaafuu ifina laakuu fureeti gartee miskiina nyaachisa warri sukkara gartee kanaa qabu gartee gosa qaba onnini qabeelan danda'e wallahi dubbiin jajjabdu rabbiin fayyaa isinitti haa ta'u bulayyan kiyya fayyaa hanga qaban hin beekani fayyaa tan rabbii keessan kadhadhaa ibaadaa ittiin godhadhaa gaafa fayyaa dhabdan sheenaan qabdan yoo gaafa fayyaa qabdan kana ittiin hojjettan yoo gaafa fayyaa qabdan kana ittiin carraaqqattan fayyaa tanaa maalummaa isii qaayidaa isii darajaa isii nama qabuutu beeka nama dhabeetu beeka jechuudha ka qabu kun hin beeku gaafa namarraa fuudhamte immoo guyyuma tokko naa deemiti ittiin rabbi gabbaraa jechuun nama qabata osoo qabdanii rabbii keessan ittiin gabbaraa ittiin salaataa ittiin soomanaa isiniin janna kun dhaamsa bolummaati. Hello. Adoro. Oh. Adoro, salam alaikum. Alaikum salam. Maal jette? Janawar amma gaafachuu hin danda'u gaafii. Amma gaafii gaafachuu hin danda'u. Gaafii. Dawwala. Gabaabdu lakki yoo dheertu taate booduma dawwale yoo gabaabdu taate amma gaafadhu. Ayyee booda yeroo akkamitti dawwala. 1 5 0 3 7 gaafii yoo qabaattan ayyee itti fufala daa takka boodaa takka cinaa booda. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلي الفضة تكو. شيخ توفيق خلاص قرتي جبرين عليه الصلاة والسلام بيجي غنيا دام خجيت مالك من دورسين التمام قرتي. oo eeta wasiyaa gartee jibriil rasuulaaf dhaame khayyan salawaatu rabbi islaamu alay tokko ganama kana irraa dubbanne insha allah itti fufa ganama kana viidiyoo ganama kanaa laalime karaccite garuu ifaanu dhaameeti barisuman fardinee ku jira telefoonni barre nama gurran qabne na godhe telefoonni gidate laayivii sente laayivii sheer godhe sagalee jechuun saayilenti godhe ne laa dhabame laalus laala ijaalaalee sinuma narkaa dubbatu narku dhagoos na godha amma sagaleen deebite dhumanneeti mee dhaggeeffadhu ka ganama kanaa ni jira waa xiqqo already ilaaletti jira bakka tiraayee galtusan ilaalin malee gaatana booda I don't know waanumati gaafii deebisaati deebistuun beeku malee namni hedduu waanuma ajaa'ibaati gad dhufee amborumaal deebista yaaddoo jira numaati kan jiraata rabbina ayya rabbi sinaa gargaaru amiin gaafiin gareerraa hin dhumne obboleeyyan sheekha namni dhukkubaan qabamee manni haalaa hin fayyitu dhukkuba kanarraa jeen sansilaahoo wayii nyaachisa yoo waan nyaachisu hin qabaanne hoo akkam tahaa jenna waa takka hin ta'u yoo waan nyaachisu hin qabaanne fi tasuma isaatiif nyaata malee laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa waan dandeenye rabbi sirran kaa'e maashaallah hello assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله. Lambara kasihati mon. Gafi judem ta. Ada fi gafadu gafi gababdu. Life ra gafatu koda kadako. Life ra gafatu feta. Irra gafadu. Gafadu no ra jere sisi.
0, 7, 2, 4, 6. Ayo gafat duka. Awo. Gaafi qabna gaadheen gadda nu abartee turte ammas. Abo salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaarra jirra. Yaa maan dubbane yoo jedha. Sagantaarra jirra isuma kiyya. Abo duba qulfi fadhanii warri ala dhaabbatu jira barra ulaa cuftee biraa deemte. Qulfi isheen war biraan jira kottaa fudhaa jin ijoollee. Hoffuudhiif qama toora kaa fudhati mee si ijoollee dhabme. Ayyaa. harka laphee irra kaayanna mirga jala oolamoo bita jala oolu bita gubbaarra oolchina moo mirga gubbaarra oolchina gaafii lammaffaa ijoollee wayitti biyyatti yeroo garuu akkanattillee waan haraama halaala addaan waan hin beekneef quraana nyaatte jechuudha haraama harka eessarra kee harka gartee wayita qomarra keenyu mirgaa gubbaana moo bitaa gubbaanaadha mirgaa gubbaarra jira mirgaa gubbaarra ana asirra keessa qomarra keessa mirgi gubbaarra taa harki sheekaa kun mirga isinitti fakkaatee santu mirgaa kiyya kun immoo kanaan mirgaa viidiyoon ni jijjiiraa jechuu akkana isinitti fakkaateen idan mirgaa gubbaa ana way kutiteenya gaafii lamadaa jiyyoon quraana nyaattee quraana nyaachuu maatti dhiiftan wanni nyaatan hedduudha quraana nyaatan akka gartee dubbii gartee barsiisaan ta'u gaaf tokko hararitti juneeri todoo barachuu jirruuti indee baxbixee hattaxxaa mindee jeen odoo barsiisuu jiruuti baxbixaachuu hattaxxuu mindee jee keemistirii nu qoraayisu jira keemistirii astamaarii keenya kana ijoollee gaafii nu gaafatee nuti wallaallaan baxbixaachuu hattaxxuu moyii jennaani mucaan galee daftara baxabbatee dhuge agartee dubbiin akkas hin taane quraana rabbii nyaachuun hin ta'u quraana rabbii hin nyaatanii dorkaa jechuun ta'u quraanni rabbii dawaaf jaanii gartee barreessanii dhiqanii nama obaasuu hin jirtu abadan quraana rabbii nama qaraan wanni quraana wanni itti qaraan sanuu faatihaa guutorbatti qaraata faatihaa guutorba santuu dawaa dhufe sanii alatti wanni biraata nama qaraan hin dhageenye nuti maasamiina hayyee sheekh mucaa kiyya maqaan naa oli rakkooni qabaa hija maqaan kun naa oli akkam naa oli maquma akkasiga naa oli naa oli si oli sumaa oli jechuudha waan yaadee jeegaa abbaa beekaa mee maal jettee maal yaadee waan kana baafteef naa oli naa ol si ol rabbi haa godhu ayyee hangasuma ayyee arraaf maqaa babbareedaa gaafii teenya xumurru sheekh saawur lama ta'an ahabbul asmaa ilallahi geege بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلين كين ربي سنعمل كيسو ربي آدم رادي سنيابوتو والروان دقيه توجتي ملكاو سنابدو رمضان سنر راها قيبلو هنقاف قيبلتين سناسو من سيسو ورا برنا خمبره هدو دديبه سومنو ربي نوها قدو حمتو في هدو وان نونتول لدين دنيا ربي نراها قبو عقيدات نبريدو تنوان الرانو دربو جماعة كآبا شيعز جتا فرقالي هدو جردتي تنرى تمكا دين ديمتي نما جلفتو فرقالي كسكسي وندراهو نوستي اسنيس ربين ولبن واباسو وبلينكي يرون ما يرو امتودا جبادا وبردا اسنين جنة خيساهو عقيدة كام بردا توحيدا خنا yoo qabaanne addunyaa akhiraa milkooyina yoo toohida kana dhabnee rabbi cinaa waan biraa qabne asitti isteechitee tiqqaanna kanaaf haa jajjabaannu rabbi nu haa tiisu rabbi nu haa jajjabeessu baatii ramadaanaa keessa jirragaa guyyaa afur akkasiin nuuf arra malee jechuudha yookaan guyyaa shan duruu gaggaragalchine guyyaa shanaffaa finne rabbiin warra qeebaltiin soomanu nu haa taasisu jajjabaadhaa isiniin janna bakka jirtanii khayrii baay'ifadhaa quraana rabbii dubbisaa quraana qaraa rabbi zakkaraa salawaata buusa halkan kana bilaashitti kan finne walitti dhaammanne hanga deebinee guyyaa biraa yoo rabbiin keenya fedhe wal agarrutti arraaf asumaan naga walitti dhaammannaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ilaa liqaa'in aakhar Hello. عفوا. Hello.